Ga re tsena go karolwana re ne ya molao reng mo mesong masomamabedi go tswa go irile ya bobedi re nna ke go botse gore ka bela gore go diragalang ka baka la gore go nna le moithuti o e leng gore ke wa university e itseng o e leng gore o re o gopela thuso le maele ka bothata bo e leng gore o ipona a kopana go ba go lebana le bona. A re basari e leng gore lefela dithuto le gore fa masheleng a dijo ile ya dira phosho re romela masheleng a dijo a go feta a o e leng gore ba tlwaetse gore romela ona ba lemogile seo ka morago ga dikgwedi tse tharo gomme ba re botsa gore ba tlo fetsa tekanyo ya dikgwedi tse dingwe gape tse tharo ba sa re fe masheleng a go reka dijo le go lefela madilo bjalo lebele ka baka la phosho yeo e dirilego ke bona. A re bothata ke gore kgwedi tse tharo di ile tša feta wa ba go a feta yengwe gape ya bone ra botšiša gore go baneng re sa hwetse masheleng a dijo ka gore kgwedi tse tharo di fetile gomme rena re ile ra botswa gore ba nyaka masheleng in cash ya a ngwala bjalo ka mashakaneng a ba nyakiela ya gore a wa dikgwedi tse tharo di tlo feta di fetile a ba gane fela ba ba botsa ba nyaka masheleng ao. A re bothata ke gore bontši bja rena re tswa malapeng a dikobo di magetleng re a itlhokela gomme re ka se kgone go lefela masheleng ao ke ka fa e leng gore ke no duma go tseba gore nna re ka thušega bjang molao o reng ke ka fa e leng gore wa ka motsweletše mojeje wa ga matlho o ile a kgona go emelela a nyaka ramolao Heri Thobejane gore a tle a thuše re na le bona mo mogaleng ka se sebaka ramolao Thobela hle re a lotšha. A ke lemogele Sesimankoko ke dumediše batheletši ba e ba le nna le motsweletši Sesloreng ke bontšhe gore ke ya dumediša. La tseba ramolao ke rile ge ke kwa sello sa moithuti o ka kwa ke betwa ke letswale ke gopola moithuti o mongwe e leng gore le yena o ile a hwetša dimilione accounting ya gagwe a di šomiša ka mokgwa a di šomišitšeng a feletša le ka kgolegong bjalo le bjalo e fela wo o nyaka go tseba gore na ge bothata bo le ka yona tsela ye re bo bitša gore ke bothata bja mohutamang bo e leng gore batho ba e leng gore ba ntefelela masheleng ke bona ba dirileng phosho. Sesimankoko bothata jwa motheletši wa rena wa lehono bo ka swana le jone bo bontšhago jwa moithuti o mongwe wa ko University of Walter Sisulu o le ile wa ba ditabeng gagolo ka 14 million rand. Ke dumela gore ya gagwe taba ile ya ba one public domain for nako e telele mo e le gore batho ka moka ba ka be ba ne le tsebo godimo ga gore case ya go e sepetše jwang. Re boa back mo go motheletši wa rena go ba molli wa rena mathapeng a lehono ke bona gore go bile le phosho go tswa go ba scheme sa masheleng ka go bontšha gore e bile ba dumela gore ba lefeletse masheleng ao ka phosho mo potleng ya gago wa mo dipotleng tša bao ba amegilego. Bothata ya ba tsela yeo ba ile go ba boledišana ka yona le baithuti that's where the problem arise gore ge tšhelete e patetše ka phosho wo tsone ba le fase ba boledišana ditsela tša go ile fela ka morago le morago gore baithuti ba setse ba šomišitše masheleng ao ebile ba bangwe ba bona ba a feditše. Now nte re bona go e le phosho ke gore ba re ba tlo fetša dikgwedi tše dine ba sa hwetše dijo e le go patela masheleng ao a patetše go merabeng ya bona ka phosho of which phosho a se ya bona ke ya sekhwama seo ka mantswe a mangwe re ka no itšea gore ebile kwano le ge e le gore ke dumela gore wa ka molli a se mpe ba e dumelane go le bona go ba e saenela e le ba ge ba ba botse ba re tsebana dikgwedi tše di tlago tše dine ga le tlo kry-a dijo e le tsela ye nngwe ya go lefela masheleng well ba e dumetše e fetile. Bothata ke gore ge dikgwedi tše dine di feta ba ipotsa ba re a wa re patetše masheleng ao ka go bola ke tlala re boela sekeng re tlo humana dijo go swana le ka lenaneo la mehleng ba boa gape ba re no ga le khumane dijo go fihla le patela masheleng ka mantswe a mangwe ke double punishment gape ke kotlo godimo ga kotlo. That's when the problem arises Sesimankoko gore that is ke gore e kgahlanong le botho that is unhuman o ka ene le gona ntse ke nyako go e bontšha gore e bontšha ga botse gore e kgahlana le ditokelo tša batho gore tša botho o ka se gane ke motho go ja dijo ke le basic needs Sesimankoko o ka se go phanisha ka go sije go ba letšatši ba mabedi mo re bola ka dikgwedi tše dine and re bola ka baithuti ba rona ga ba ne le masheleng a go ka sekolong ga ba ne masheleng a go ka reka dijo dikolong so ke tabe nngwe e kgolo kudu mo le gore ge re ba ka re khwetša e le gore ba bangwe ba barutwana ba baithuti bao ba ile ba hlokofala mo lenaneong la go bolaišwa tlala wa e bona gore di tlo ba e nngwe ya go feta e re se ka go lehono
motlhomong ra molao rena pe re tsenelele gona fao gore molao o reng ba bolaišitšwe tlala dikgwedi tše 4 mola be ba rile aowa tše 3 ge di feta go lokile go fetile tše 4 gona be le mola di fetile ba re ba sa nyakana le tšhelete eo ba tshwanetse gore ba e lefe molao o reng ntlheng yona eo molao o bontšha ka botse gore o kgatlhanong le sekgwama se sa mašeleng kudu because re šite re lebeletse gore ka e le sebaka kotlo e beilwe and e lefilwe ka tsela ya go kunwa dišo e le ge le gore a se tsela ya maleba e le gore molao wa Afrika Borwa o ka e dumela that one I can tell you Sesi Mankoko e fošagetse ga o ka itša go South African Human Rights Commission sekhwama seo se ka tšeelwa magato goba bona ba ithutile ge ba ka itšea ba itša kgorong ya tsheko gore re punishitšwe ka phošo e dirilweo instead ga re fetša punishment ya rena re boela go punishwa e nngwe gape and re ka go boela ra punishwa go ya boraro ge re fetša go patela mašheleng go tseba mang e le ka mo go batla ba bontšha gore sekhwama se sa mašeleng se bontšitše go hloka maekarabelo le nnete so ka mantšu a mangwe a kenya ko bontšha o kare go patelwa ka phošo wa ba ya tšhe mašeleng a gona a se molato ke molato ge re tšea case ela ya moithuti wa ka Walter Sisulu University a go patelwa an amount of 14 billion rand o ile a kgorong ya tsheko ka East London Regional Court mo ile a solela mengwaga e 5 go le go ka go hloka ka go se ikwišiše le go ngongorega a itša go le khotla ka godimo which is High Court in Eastern Cape which overturned that 5 years to be fully suspended ba mo fa le community service e bontšha ga botse kgoro ya ka godimo ga ela ya Regional Court gore le ge e le punishment ya an amount of limela gore mo re bolla ka mašeleng a godimo jwang mara ba ile ba re ba mo fa mengwaga e 5 ba e suspenda for a specific period of time gore a se ka bušeletša mara ba buša ba mo kgopela a dire mešomo ya setšhaba go bontšha e le punishment batho lebelela a sanke ba mo kuna dijo a seke ba mo fa punishment e le gore ga e regulated ka gare ga molao wa Afrika Borwa Sesi Mankoko bjale ramolao ge re fetša ya rena še re lebane le yona moithuti o re re tswa malapeng a go itlhakela bjale ka ga šetša tlhalositše a gone ka mogore ka kgonang go e buša tšhelete eo re napile re direng tharollo ke efe gona fa ke dumela gore gane bjale ka ge e taba e šetšegolo ka gona Sesi Mankoko a e sa kgone ga e sa lela ya gore mašeleng a ka bušiwa goba a ka se bušiwa punishment e šetše e dirilwe Sesi Mankoko a go sa kgonega gore ba dile fast ka e nako ba re no re kgopela gore re boleišane le sekhwama sa mašeleng gore re kwana jwang re ka e lokiša jwang no e šetše e patetše kotlo e filwe se se ka go ba gona e ka ba go e kopantša le ba sekhwama gore ka ge kotlo e šetše e bilwe re kgopela gore le sekabela bja kotlo godimo ga e nngwe and ge ba sekhwama se ba e ga e gatelela then e ka išwa go lebetse re bolla ka baithuti mo Sesi Mankoko ba sa šomego nka se ba advice go ba ka ba fa maele gore ba e kopantše le boramolao unless ba ya go South African Legal Aid or Legal Aid Board of South Africa go ka nyaka thušo ya semolao ya mahala go ba ka gare ga di-university mo go na go di-legal aid tše di ka ba go thušago goba ba ka itšea taba e ba iša go South African Human Rights Commission bao ba lebele go ditokelo tša botho gore go se ka go ba le any punishment goba kotlo ye e le gore ga e tsamaelane le molaotheo wa South Africa Borwa ai ramolao re thobejane e boima ka nnete ka baka la gore ba ke baithuti ba e leng gore ba šoma ba na selo ebile ba tswa malapeng a go itlhokela e fela ke dumela gore mojaji motsweletši wa ka ke a motshepo tlo ikopanya le lena le ba bangwe ba baithuti ba gore ba bone gore le ba thuša bjang gore ba kgone go tswela pele ka dithuto tša bona ka baka la gore ge le kotlo yona ba lebane le yona ba otlilwe ba timile dijo hle bana kgodi tše 4 e leng se le reng le sona ga se molaong no ka nnete a e molaong Sesi Mankoko ramolao go ba e leng gore ba lenyaka ka maele goba se sengwe sa go sepeletšana le molao ba le khwetša kae re ka humanega morago ra khwetšagala mo 16 Monument Road Kempton Park go la Gauteng Province but re bereka dipoleke ka moka na tsone ba re ke mo re khwetšagala go ntse ka mogala o ka re go khwetša mo go 010 448 0033